ibihe byiza ngo wayikaze kuri Bomba 250. Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika JD Vance yashinje abayobozi bo muri Israel gushaka kugumisha Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntambara itarangira na Iran. Ubwo yari mu kiganiro kuri podcast izwi nka The Joe Rogan Experience, JD Vance yavuze ko yizeye neza ko hari abayobozi bo muri Leta ya Israel bakina imikino ya politiki igamije kugerageza gukurura abanyamerika mu kuguma mu ntambara na Iran bo batifuza kwihagarara. JD Vance yongeyeho kandi ko yizeye ko abamwumva basobanukirwa n'ibyo yashakaga kuvuga ubwo yitaga gahunda za Israel umugambi w'ibanga kandi ufite ikiguzi kinini kigamije kuburizamo ibiganiro byo gushaka amahoro hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran binyuze mu buhuza bwa Pakistan na Qatar. Uyu mugabo kandi wabaga uyoboye intumwa za Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ibi biganiro byari bigamije gushaka igisubizo kirambye, yagiye yumvikana kenshi anenga imyitwarire ya Israel no mu bihe by'agahenge, ndetse akanabibutsa ko bakwiye kuba bashimira Leta Zunze Ubumwe za Amerika uruhare rwayo mu kurinda Israel no kurwana intambara zayo. Akanavuga ko Perezida Donald Trump ari we muntu wenyine ucira akari urutega Israel, kandi ko nta n'undi mu Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wari kubasha kuyikorera ibyo Trump yayikoreye. Ibiganiro by'amahoro byahuzaga Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran byahagaze nyuma y'uko igisirikare cya Iran cyarashe ubwato butwara ibikomoka kuri peteroli byageragezaga kunyura mu nzira ya Hormuz. Mu ngingo 14 ibihugu byagenderagaho mu biganiro by'amahoro byabewe na Pakistan harimo ko umuhora wa Hormuz wagombaga kuguma ufunguye mu gihe cy'iminsi 60. Ibiganiro byagombaga kumara bikaba bigeze ku masezerano ya burundu. Hagati y'itariki 13 na 14 z'uku kwezi, igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyasubukuye ibitero by'indege ku bikorwa remezo byo muri Iran, harimo n'ibya gisivile. Mu ijoro ryakeye bakaba baraye barasa mu mujyi wa Bandar Abbas. Ni mu gihe kandi Pakistan yatangaje ko ibiganiro byari bigamije gushaka amahoro mu burasirazuba bwo hagati byahagaze. Kugeza ubu bakaba batazi niba Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bazagaruka ku meza y'ibiganiro. Perezida Donald Trump we yavuze ko ibizava mu ntambara ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran bizamenyekana vuba. Amakuru avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikeneye ko Iran yemera ikosa ryayo ryo kubuza ubwato kunyura mu muhora wa Hormuz ku ruhande rwa Oman, mu gihe bari bakomeje ibiganiro kandi mu ngingo bagenderagaho harimo ingingo ivuga ko Iran igomba kureka amato agatambuka mu gihe cy'iminsi 60 ibiganiro byagombaga kumara. Amakuru kandi avuga ko bamwe mu bayobozi bo muri Iran bemeye ko kurasa ku mato yanyuraga muri Hormuz ibiganiro bigikomeje ryari ikosa, kandi ko ngo byakozwe n'abantu bakeya bafite ibitekerezo by'ubutagondwa, ariko ngo ntabwo ubutegetsi bushaka kuza ku karubanda ngo bubisabire imbabazi. Uko indege za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje kurasa Iran, hari na Iran nayo ikomeje kurasa ibihugu byo mu kigo birimo Kuwait, Qatar, Bahrain na Jordania, bibanda ku bikorwa remezo bya gisirikare bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri ibi bitero byaraye bibaye ku ijoro rya gatandatu byikurikiranye ubudasiba, ibinyamakuru bya Leta ya Iran bitangaza ko Amerika yarashe ibikorwa remezo bya gisivile, harimo ibitaro, sitasiyo za gari ya moshi hamwe n'ikibuga cy'indege. BBC yatangaje ko yashoboye kubona amakuru y'uko mu byarashwe harimo ibiraro, ndetse ko yabashije gufata amashusho ya kimwe mu byarashwe mu mujyi wa Bandar Abbas mu ntara ya Hormozgan. Iran kandi yahaye gasopo ibihugu byo mu kigo byemerera Amerika gukoresha ubutaka, ikirere n'amazi yabyo mu kuyigabaho ibitero. Umuyobozi uhagarariye komite ishinzwe ibikorwa by'imbere mu gihugu mu nteko ishinga amategeko ya Iran, Mohammad Saleh Jokari, yavuze ko Amerika niramuka ikoresheje ubutaka, ikirere cyangwa se amazi bya kimwe mu bihugu byo mu kigobe bizakigiraho ingaruka zikomeye cyane. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Iran kandi nayo yatangaje ko kugarura amato ya gisirikare yo gukumira abajya n'abava kugura amavuta ku byambu bya Iran ari ukurenga ku byo bumvikanye mu biganiro bari bakomeje kugirana. Iyi minisiteri kandi yavuze ko Amerika itari kurenga ku gahenge gusa, ahubwo kuri no gukora ibyaha by'intambara birimo gusenya ibikorwa remezo bya gisivile no guhitana ubuzima bw'abasivile hirya no hino muri Iran. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Iran kandi yavuze ko kwizera Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari ukwibeshya, kuko ngo yari inshuro ya gatatu babagabyeho ibitero hagati mu biganiro, bikaba bigaragaza ko baba bashaka gukoresha imbaraga za gisirikare ngo babahatirize kwemera ibidafitiye abaturage ba Iran umumaro. Bityo Iran ikaba yasabye ibihugu byo mu kigobe kwitandukanya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bakayibuza gukoresha ubutaka, ikirere n'amazi yabyo mu kurasa Iran. Ubundi nayo ngo igashaka uko umubano mwiza hagati y'ibihugu byo mu kigobe wazaba mwiza hatajemo akaboko k'abanyamerika, kuko ngo iki gihugu kitubaha ibihe na bimwe by'ingenzi nk'igisibo cya Ramadani ku bihugu by'abayisilamu. Ijoro ryakeye ryari ijoro rya gatandatu ryikurikiranya ry'ibitero bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri Iran, aho bakomeje kurasa ku bikorwa remezo birimo iby'ingufu, ibiraro, ibitaro, amavuriro n'ibindi. Ni ugutegereza tukaza kureba niba ibitero bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri Iran bikomeza, cyane cyane ko ibingibi ari by'abayobozi bo muri Israel bifuzaga mu byo bita gusoza akazi batangiye. Amakuru kuri Bomba 250 nakagaruka. Ibiganiro byacu wabikunze wabisangiza abandi, ukanakora subscribe kuri Bomba 250 kugira ngo tujye tubana mu buzima bwa buri munsi. Nge nitwa Matare, Imana y'u Rwanda ikomeze ibane namwe. Bye.